Muntina Kuki Daily News Reader anangizing hozo se napon chawin ni khupa tu ni kho Sunday ni ahi to kilhanin happy Sunday wish na chiwa ka hin bolu na hi tu ni kho thamul ni sim sagia ding in jong tu su ho sim do kitaw hiti Manipur boy na sul hap na dinga chingthei ta boy na dang asu belo na dinga panla ding nge na in United Naga Council UNC in Prime Minister hi nga lekha athot tai United Naga Council team hi tu pera tehia ahiuwe achi sani kho Prime Minister hi nga memorandum asamit nawa UNC in zar khat lunghol na in kagamu ki kai ke thei pun titia phat masalanga memorandum ho kana sei tawin tu azong hijithu chu avela ka hin sei ki ro hi tin asayu na hi itin amazong le Government of India in Naga ho Chennagam le district ho kai ke thei pun ti United Naga Council in claim aboard Naga district le area ho chu Undivided Senapati District, Okhul District, Chandil District, Tamenglong District le, Chanpul District sunga District tha kisim ho, Kamzong, Kangpok pi Tingnopar le noni ho ahi. United Naga Council in Prime Minister Koma api memo copy, New My News Network zong hung ki pi chun, Meitei le Kuki zo ka aboy ne thua Naga ho din mun le, Framework Agreement dung zuya, Indo-Naga political issue aga na thei lama say chai ding ti azawi. Meitei le Kuki zo ka aboy na hi wangserum ta ahi. Hechi boy na hin Manipula cheng Naga hozong na sata ato ka ahi. May nisim tum sang ni le som ni tumapat boy na ahong suwa padin akina ni kehulimpi na akinay pin. Cham na thay na dingin pan akila zingin. Peace Committee khat zong gang tay na kisim itin UNC in PM hi nga api memo atsun asayi. Chule aboy na ziya alang-alanga in le lo dal ho panpi na zong akipe zingin. Kagam sungawa ka sa uwi. Government of India in mi pi phachom pi ding le mi pi pom thei ding policy an chi pi le boy na hi so lo ding a hi to a ke ho ti chu Naga ho din mun hi ka sei kit no movie hi chu Manipur boy na sul hap na ding a hi chingthei ta boy na dang ahung su belo na dinga panla anga 18 UNC na sei chule Indo-Naga political conflict hi August ni sim thum sang ni le som nga ni khwa kinup tu na soi ki kai framework agreement pansa su cha a hi na ding in jong UNC nge na ani Government of India in Naga National Flag le Naga Constitution ahead pi ding hi chamna tu sei na apoi mo masapian hi tin jong UNC in PM hi nga asai Gyaldo thei chu tu masangje ma jong Naga MLA hon Manipur bui ne sul hap na dinga Naga gam ke tong kha thei lo ding hi tia anaphun do we hi tai Financial year sang ni le som ni le nga sunga India budget ding July ni sim som ni le thum ni khole Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament a apo do ding a hitai Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju in Janya exa tu kum budget session hi July ni sim som ni le nia ki panding August ni sim som na ni chan chil dinga government proposal president in Patsa na nei tai tin aphong dai Ichi dungzuya hi union budget sang ni le som ni le sang ni le som ni nga hi Lok Sabha a July ni sim som ni thum ni khole ekipodo dinga hi Geldo thiju finance minister in election masang tu kum February chu interim budget anapo do hitai tu chung hi Nirmala Sitharaman budget apo do asagi ve na dinga hi to kelhona India finance minister budget sagi ve podo masapen hi dinga hitai Nirmala Sitharaman masanga Moralji Desai in budget group ve anapodoi Desai hi sangkhat zakko somngala ko apat sangkhat zakko somgup le lisung India finance minister anahin full budget nga ve le interim budget khat ve anapodoi Jani chun gamsung traffic congestion thua Kuki student organization lamka to Zomi student federation general headquarter hon panla khom na dingin joint press meet KSO administrative office tuibo nga anayuna hi Hichia hin ZSF akun ti hei thonglun thang simte vice president to minlal gangte vice president KSO tenin japi heading in thupun abol honi nahi igam sunga lamlin pam hoa gari ki pakdan hole gari leile ho in traffic rule ki sim sa ho avel vela mi pi ho zuidinga anaki sei sa ho azui lo le nasa lo tampi omzia traffic a buina tampi an omjing to kimarin KSO le ZSF lamkai hon mi pi heading in thupun abol nahi Hijichu a hi le jingka lam school ke phan hoa hin aboi de sadin lampa ma meju hi han parking di lo ta ki bol ho hi simlai ki loi khom te ni hin a hin vet suiding wa hitan ZSF in salam kai si a hin vet tu pantawin thanglam se ke so in a hin vet suiding wa hi to ki thana mi pi hon jong hiji traffic vet sui ne hi ja thup che a traffic boina su kem a hi na dinga simlai ki loi khom ho pan la na hi to sot che ding in team na le nge na abol na hi
chule dukan bol le thil zo ho zo sen zong ama thil nen le abo zo se a hin ding bong ta ke khol tu muwa nen bo gari ho in beilam ta a chom thing thein na ding uwa a na mun ho a ke su thing su ke diwin zong het sa na bolu na hi gamsung thin na le ta sa dam thein na hi che khom a hi zia koi zo sen thili za ka hi ke tup ta le thin hin khomang che dingin pan ha ta ala che dingin zong tim na a bolu na hi achi sajun nisim somni liza na TC network cable line a ki mangcha amplifier phebe bi phai chamweng sunga anaki gu mangto cable line pheb su sera nom zawin achi sa July nisim nga jan jong chun bi phai chamweng sung mama amplifier lizen gucha miglo hon anato ban job na in anagu mangkiru na hi halu in jong TC network in japi ho hi nga heji thil phalo ki bol ho chunga team na le nge na anaki bolin hinla phat sol lo ka in heti thil so hi anom kirin phamo a kisal he jeng in hi hita bonga public adinga thil phachum ta media chungchuna lim le mel mu theina mancha poimo ta ho ki gu mang ne hi thil phalo ta hi gamkei sunga cheng mi nu mi pate hole lunggel chimta nei hon pana hi theisena lading in team na avelin ake bolin hi zapia dinga information muna le thule la ki het tu na dinga media house na to na su boy pi hi TC network family in sangten dem na thu apong in hi gamsung gale tulum jinglai ta mi pi phachum na ding electronic media su set pi na hi koizo sin dem na bol dinga loma hi gamsung khan to na dala pan na hin gucha la chat bol ho in mabana hitabong thil phalo ta hi bol ta lo ding in thusu mangchan team na ahin ki bol in hi chule koi hi le cable line a ki mangcha amplifier zo le mukha le he kha hon TC network he sa ding in jong mi pi ho henga team na ahung ki bol in hi tin TC network kun thu phun chun ase janin Prime Minister Narendra Modi in UK Prime Minister tha Keir Starmer phone in a hopin tu chung election a ahung lord hin ki pa pi na thu ase chule Starmer in India hung building in jong Modi in team na ane tin Prime Minister office a kun thulur kharina sei jania a keuna lona Modi le Starmer in free trade agreement tichu FTA le gamte ni ka ki job man na phazo om theina ding asei khom thani India le UK a Conservative Party lam kaina government in gamte ni ka FTA om theina dinga kumni lang ke hona ananei hlona hetai ahin la ke hona round som le li om zova gamte nia election dingzia anachi zom lo hi hiji thu hi Starmer lam kaina conservative government in ahin tha boi pi dinga gin cha rahi Starmer in India to FTA nei ding le gamte ni ka akizob man na phazo om theina dinga panla ding agel kho ahi dan Modi an het sai chule Modi in leise chung phat chum na dinga pan ala ho climate change le economic growth ho akipa pi thu jong Starmer in het sai India to aka FTA zauna strategic partnership chi bidding ti hi Labour Party te election manifesto azong zawa hi Starmer government a foreign secretary David Lammy in jong India to FTA neiding phatsan aphong da i tu chung UK election a Labour Party in House of Commons a sit zagup le som nga la sit zali le som le ni amuwa government asimu hi Jani chun Kuki in P U referin Kuki in P secretary muna office tin so na le hondo na aneu winahi office hondo na chu pujang mangho ki vice president administration Kuki in P anein hoineu KWHR in ki patna taw na anein limna thu thangneu KAY vice president administration chule holim na Kuki in P president takhialin Wesley Ernie Sirin anein hi hijikin go na office tin so na chu Ren Pau Hulun youth secretary ECN anein amana holim na chun gamle nam sunga to dinga kilom chule tu laita khangdong ho se na drugs lampanga panna sata ala dingin til khona anei nahi jani jinglam niden somlakhat chun 30 days livelihood oriented workshop on bamboo and can craft for internally displaced persons train skill self sustain ti thupi mangin mata community hola akipani nahi heji training hi zogam bamboo works lamka to green basket lamka ho ke to na noya abol wahin funding agency a hile NEC BDC government of India in a bola hi hizto ke machun jani chun hondo na kin ko na manguna hi phatwop in bag montom bing apangin hijikin in atup le bidoi ho phundo na anin abanin kin gu na thim puwa pangle resource person ho hinga thilpha bol na phat amanguna hi abanin training ke bol na jile atup le bidoi ho seifong na vegan khan pau proprietor jogam bamboo works in anin gole ma ho mangcha khuthim thilbol na lamchum choma ne mu theina dinga phachi so aku
panan la dan ho asein hiji chung chu na in chen khusa siam do theina hi thu asein lunglu ta le thanom ta training bol zo sin ki hin su na thei dinga man cha the a hi ati gole ma ho mangcha in jep na ding hi han marketing lang to ki mena thilvet lom ta za chum ki sim do ho demand sang ta jing a hi thu jong asein hi sule s pawbe mangai te ddm nabard lamkai na holim na chun planting abul pating dan to gamsungi hen gampam ho ajong bamboo a konthil kyu ki sim do ho hi tulai khanga dinga mi deilen khat a hi thu asei na hi heji training hi alol hina trainees hon lol hingta aki thim chu wa ahin khulam sawa ne le cha mu theina ahin man cha diu adei sa na thu aphongi na hi abanin trainees hotel khone le wang thum pi na Reverend V. Pauthian Mon, Area Pastor Mata EPCC Nanein, Abanin ki pathu sei na phat, thangkhalal thangsing provider, Green Basket in Nanein, Hondo na kin gun manzo hi. Security Force le Manipur Police hon gamsunga thingthang le Phaitul District hoa Joint Search Operation abol jomjing ma bangun, achi sa nidan somni release sugin ima boina ompun, boina zo sivet la jinga hi tin, Police Control Room a kun tuludin asei. Search operation abol nawa Kangpopi district hop sunga 303 rifle khat le a magazine khat 12 bull single barrel rifle ni HE36 hand grenade ni 9mm pistol khat le a magazine khat mei chang kap thei chang sagi le blank round ni Motorola set khat le antenna puma mat tha hi tin a sei Manipur High Court in nisim som la sagi chen mang ho kip hen tang a hi ding dan phong do Special Judge NIA in mak thang mang ho kip Zamina hla do ding ati chu state sarkar in chona anei to hlana thutan na pat masang nisim som la sagi chan hen tanga ding in Manipur High Court in phun do na anei na hi Special Judge NIA thutan banga mang ho kip hla do na lo dinga lekha ki pilut hole nge na ki nei ho don sia ki koi lo ti na hi tin state sarkar in sei na hi Mak hen dena na dinga chun state sarkar in phat masa Supreme Court thutan na phatsa na anei na hi tu thutan na ting le velvet na dinga hi akiti BSP lam kai ke Armstrong tha gin mo mi git ma do hi BSP tisu Bahujan Samaj Party lam kai ke Armstrong chu achi sa nisim ngani chun mer hello mi gobin ana thado vina hi Mithen ho chu ne le cha tha akile buwa Armstrong loi le gul mi ni jong hima achan jo wa jam mangwa hi ke Armstrong to sot le nungzui hon ki pin na ane ovin Chief Minister M.K. Stalin in lungham pin le akin lama police hon na to ane divin thupi ane na hi thilso akigol na ne hidinga gin mo mi gate ma doinomin achi sapha na kilung het khil ja thilso hidinga gin mo ahi akiti BJP mina Manipur Mizoram Meghalaya le Nagaland we suiding thando BJP National President JP Nada ta yong ki he Jagat Prakash Nada in BJP mina Sasulam kam kei live suiding thando na anei nahi Dr. Ajit Gopchade in Manipur le Devas Kumar MLC in Mizoram avet suiding ahi Anil Anthony in Meghalaya le Nagaland avet suiding ahi ahung lung ding phat le ni khuwa dinga BJP din mun le na to sim to dinga thando le ngan se na ki piwahi Iran President tha Masok Pezekya hitading Iran gamsung President tha ding kiten na chun Masok Pezekya in 53.7% a akitet pi Said Jalili Gulzo na anain Iran President tu ding in lolhin na anai ta na hi Masok ina tu sei masat pe na chun cham na thu le Iran gamsung mi hon to sot na anei diwin a thang samina hi Russia President Vladimir Putin in Masok a lolhin na chunga ki papi na thu thot anain Russia le Iran ka ki thu khom na ha sa dinga akinep na thu jong asei na hi Kulgam Jammu and Kashmir ki kapto na security force kharin hin kho chan Jammu le Kashmir gam Kulgam muna security force le galgu bol ho ki kapto na anomin heji ki kapto na chun security force mi khat hin kho anabe na hi tu hin ki kapto na athip tan security force on thangsung su thing na ding in vet suina le ven bin na aneun galgu bol ho azam do na lo diwin hata in pan alaw na hi Israel palai hon kinup tu na ding thua Qatar munjonu Israel spy chief David Barnea makai na noya Israel langa kun palai phabemin Israel le Gaza galchunga alanga kinup tu na na ding thua holim khom dingin Qatar gam azonu vinahi Qatar Egypt le Turkey palai hi na Israel le Hamas de ka kinup tu na dinga ki ho na hin ichan ham khain ma son na mina hi akiti tu chanin Israel le Hamas ka ki gal na hin Palestine mi sang som thum na sang gi le som na khat le Israel mi sang khat le za khat le som thum la ko in thin atu vinahi Kicheng dinga kitip na hliam nei ho kum som sung kul tang thei diu
Lamul nisim khat apana chi pedinga Bharata nyan sanhita BNS dan tha ki sim dung zu hin India mi pasal koi tabong kitchen peding a hi lo le na to peding tia nu mei hem hla lu khom pi akimat do a hi le kum som sung sung kul tang diwa hi ekiti Hechi Bharata nyan sanhita BNS noya section somgup la ko dan tha hin Indian Penal Code atha hialin nu mei le chapang chunga khansi na thilsu chunga go na tha ki sim ho a ho mi na hi Maharashtra Chief Minister in T20 World Cup goal zo India cricket team dangka crore som lakhat piding. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde in tuchung T20 World Cup ma goal zo India cricket team crore som lakhat ki paman piding in pon do na anei nahi. Mumbai kon ki team Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Yasavi Yaswarle, Shivam Dube lohlina chunga loppi na kingun Vidhan Bhavan muna ano minahi. Shinde in Yadav ki team hoina chunga pacha na anein Lolhin na lop na chunga boina umlo ami pi hoi tuma pong Mumbai police ho chunga jong ki pathu asei nahi Hathras tilso chunga kingon mo pa pong het do hita Uttar Pradesh Hathras muna haulam kingon satsang ki bol na kingona mo pa pong Diprakas Madhukar chu het do le FIR bulkhumin ta nahi Madhukal insumi ten achian naw phurai khusung apot santawin a hi ekiti Ahinga koma cheng hon adu kalin hitabong kingun len amo pu na chunga lungdan tija thu ase huina hi chikin guna mi people lulu alheina wachun numei zakhat le som la thumjau na in mi zakhat le som ni lakhat in thina atu wina hi thilso to ke sein bhartiya ngyan sahita BNS noya FIR tamta ziluri no mi nahi tuni khwa dinga thusu hin sim do thei ho hi chan chu hitanti